Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot narion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa nogori atas. Puji-pujian terima kasih may sombakon ur nami hubamu. Bani bagal ni panghidopimu huban nami. Nadok marmudu-muduhon, manramotkon, apa masarikon hanami ari lupus ari. Mambanboy sugoton huma ibagas malas nyur hanami Tuhan. Mamukah korja nami siganu pari. Marite hatamu, torangi ham ura papikiran nami, batuguh kam hauhuron nami. Asikuk ibagas malas nyur hanami tongon Tuhan. Makorjaon horja nami, dumuhu bani harosuh nyurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panurang sogot niaryon. Naboy siya nami marhitiyon ni channel itu on. Tigapan siganu pari batas sa darion Senen, tanggal 27 Oktober tahun 2020 ay matarsurat bani buku Amos, bindusia ayat 15 na makatahon sonon. Suan konon kumasidia itanoh ni sidia, anjaha sengbe orbaton kusidea huntanoh ni sidia, nadup hubere bani sidia, nini Jehovah naibatamu. Haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ahana madear na ibagah-bagah kon naibata, hubani bangsani, sonay age das hubata, halak na porsaya bani panurakon. Igoki jana pasauton ni naibatan. Jadi marhitihon ni Nabi Amos luma ipatalar ne bata ay bahasa itong-atongah ni perjabulunan atape hasusahan na dupakon Israel utara bani panorang ijia marbagah-bagah do ne bata bahasa bani sima-sima ni Israel. Bereh konon ni nebatado haguluhan, natalup jana, napantas untuk sedea aima i Jerusalem, yanan nadup ibagah-bagah kon nebata kumbani opung ni sidia nahinan, jana nadup yondoskon gabe parbagenan ni sidia. Jadi proses ni sidia sangga susah ibagas panguduh-uduhun rossi ibagas pangarsi-karsikon ni bangsa nalegan bani panorang ijia aima sada bukti bahasa naibata lang ongga kompromi dopak dosa ni bangsa ini asimaningon takas do mani bata bahasa sitaronon na idopak kon hitape ibagas parguluhan ta sigano pari. Aipe, boy do humani bagian humbani konsekuensi humbani dosa dopak naibata. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, tapi naibata langsung pita ibagas uhuman ay tumang. Tetapi halak na do ihum na bata halani dosani, pabayod ni nebatado, atape ipulihkon na batado parguluhon ni. So naima, bagah-baga ni nebata, janji ni nebata, dopak bangsa Israel. Bahasa, suanon ni nebatado sidea, itanoh ni sidea, artini ay, lang adong be naboy, mengganggu perguluhan ni bangsa ini. Langadong naboy mangorbat sidea kung tanuh ni sidea sendiri. Artini patotapon ni nebatama akan nadop ibagakon gabi perbagianan ni bangsa ini. Nah, jadi porini PHP ini iondos kon nebata tanuh bagah-bagah ay hubani bangsa Israel. Sedo ay nagabi ujung ni haguluhan ni sidea. Jadi
mukah ni ope aitene. Halani adung ope bagah-bagah di si naibata. Natang si bagalan. Nasihol ondos konon ni naibata. Dopak bangsa ini. Jadi porini PHP ini adong namangarsik si dea. Adong naman risai si dea. Adong naman curigai si dea. Bahkan adong namanguduh-uduh si dea. Haganupan ay si tarunon nedo pakon ni bangsa ay lang setimpal pakon hamuliaon apa hasangapon nasihol ondos konon ni nebata hubani bangsa ini. Nah, alani ay margambar hita humbani aha nadop ibagah kon nebata hubani bangsa Israel. Bani panorang zaman ni Nabi Amos marlaku duhumani ay age ibagas parguluhanta sigano pare. Alani ay na perlubi sakali bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon duha ni ihatengirhon uhurta. Jana maningon itanda hita. Ahama bagah-bagah ni nebata. Nadop iguki. Nadop ipasaut nebata. Ibagas guluta. Jadi maningon ibotoh jana itanda hita doay. Nah, ase porini PHP. Adong ope panginduan ta. Adong ope tonggot ta. Nalape ibalosi na ibata. Maningon duha pe lambin takas bata. Bahasa lang adong barang ape na ibaga kon ne bata hubata. Nalang ipasaut ne bata. Ibagas parguluhanta. Halani ay ang godom maigo kine bata. Bagah-bagah ni hubata. Dom maibotoh kita atap aha ay. Nadop ijalo hita humbani ne bata. Dingat hita mukah ni OPI. Halani ay pasirsir hita madirita komani. Ase boy ididah kita, boy idaihon hita, jana boy ijalohon hita. Hasasaut ni bagah-bagah ni nebata. Natang si bagalan ibagas parguluhan taon. Halani lang boy hita mandole. Jadi purini pi adong kapeni persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan perguluhan rumah tangga. Bahkan purini adong pihalak na manusahi pikiranta. Si soya-soya duhaga dupan ay. Anggo totap kita ibagas linggoman ni holong ni nebata. Halani songon dopak bangsa Israel sonay do nebata komani. Ibahin nebata do hita songon suan-suanan haudungan ni uhur ni. Nalangboy orbaton ni atap ahap. Langboy iparseda. Sura-sura ni dunia on. Jadi puri ni sonape dunia on manranggihon sura-sura ni. Lau parsedahon parguluhanta. Dingat kita bagah-bagah ni nebata. Seng orbaton be kita kumbani tano nadop yondoskon nebata hubata. Artini seng adong nabuy mengganggu hita. Seng adong nabuy membuat aha nadoma yondoskon nebata hubata. Nadop ibere nebata hubata. Halani ay jimot ramot kon hita maay. Aha nadop ibere nebata hubata. Ase lambin maharga ay ibagas guluta jana hita pe totap makomane. Ibagas malas nyihur humani. Laho pay may mahon hasasaut ni bagah-bagah ni nebata. Ibagas parguluhanta. Amen martonggo makita. Ajari hanami tongtong Bapa. Ase ibagas parguluhan nami sigano pari. Lambin mangahap hanami tungon. Bani panramot yon mo. Pangunding yon mo. Sonay age pagkahulungi mo. Hamdo tungon Tuhan. Napatotap kon guluh nami. Asipurini pi adung. Sura-sura ni parjahat. Sura-sura ni sibulis. Nasihol mangago hanami. Seng anjay dugur hanami. Ibahen haganupan in.
Ay horja si soya-soya do haganupanin Tuhan. Anggoham tetap. Naman linggomi hanami, na makop-kop hanami, jana napaluahkon hanami. Hase, ibagas ganupan sura-sura apa horja nami sa darion pe. Ondosma guluh namion, pita ubagas panggom-gomion mo. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Oras batta ganupan, selamat pagi, anduar matongon, semangat pagi na humbani na bata matongon, na totap paridah ipatalar hita ibaga sasaksianta sa ganjang ni Arion maritin parsahapta marhitihon ni pangabakta parlahotta sonay age marhite orjatta si ganupari. Salom.